Kenapa kina? Jadi beginilah suasana di kolam renang Grand Mode Makassar menjelang sore. Iya. Kira baru-baru itu guys yang itu. Itu lagi. Tidak mau naik kau, menangis ki. Makan citos sudah mandi. Cuma mati. Dia orang mandi. Ini mati. Mami pulang. Mami pulang. Buru-buru dong, deh. Sudah, Mi.
dadah, 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 dadah.